Ja, nevím, hač sú veľa predčanili, also ja coch na každý pád zase do vochos. A spočat 70 liet skyčeše som možnosť prene svojbne domy natvaričo. A dokež jen moja voka mi tute płoniju darila hižo, da sme chceli jo tvarič. Ale na Twarskom Amte zu mir preili, in Norden wollen sie bauen, das ist eine Investoruine. Na, ale tola just me bydlili. A môj muž je vopravde šo natvaril, dokež si ma tež podali ta kocha bo, a nesem ho väčšiniť. Jo, pri natvari tuto domu. A tež žan materiál nie je byl dostaču. Oni hač to kočebusa jeo, so by nekajke materiály dostal na Dissenchen, aber tam ma dež no dešank.